Dobar dan i dobrodošli na još jedan Open Stage by Metro. Evo danas imamo kao i uvijek zanimljivu temu, pošto živimo u vrlo dinamičnom okruženju, to jest industrija je onako ubrzana, a isto tako je i sve skuplja. Kao što vidimo sve te inflatorne rizike, cijene divljaju gore dolje, brzina je na entu, ljudi žive puno brže, u stvari to je i dobro. Što je razvijenije društvo, to ljudi nemaju baš previše vremena. I naša tema danas je onako baš fora, zove se Smart Chef. Pametan kuhar. Zak su nas zvali. Pametan kuhar. Ne znam da li se uklapamo. Sad ćemo vidjeti ko je među nama pametan, a ko je među nama kuhar. Evo, jako mi je drago danas što imamo, našeg Palfija, Markana koji nam je, ja radim već dugo na ovom poslu u Horeca industriji, ti si od pamtivijeka tu. Da. I specijaliziran, profiliran na inovativan street food, hardcore i sve okolo što ide. Dobrodošao, Marko. Dobrodošao, pa kaj ste me zvali? Nema na čemu, pametni kuhare. Isto tako imamo i kuhara Matiju Bogdana. Pametan je nada, sve sigurno. Znači, to je već profil fine dininga i na poziciji executive chef Amines restorana, je li tako? Amines grupacije je projekta. Evo, više nisam pametan. Eto, to je to i naš Duje ima jako dugačku titulu. Voditelj razvoja kompetencija Horeca tržišta u Metro Hrvatske. Zanimljivo. Pa ti razmisli o čemu se tu radi. Dobro, morat ćemo malo to pametnije uobličiti. Evo, dosta se šalimo danas, onako, ba i to je i treba. Kao što sam rekao, ekipa, znači živimo u jednom jako izazovnom vremenu, to jest trenucima, gdje se sve gleda kroz isplativost, poprilično dosta, a ostale komponente su nepredvidive. Pošto nemaš vremena, ne možeš planirati. Evo ja dođem danas tu sa ekipom i sad da li sam ja planirao tebe da si mi došao, nisam baš siguran. Isto tako hoteli, različite stvari, odjednom možemo dobiti puno više, puno manje, imamo veliki broj ljudi s kojima moramo upravljati. I sad je meni veliko pitanje, onako iznad glave, koliko kuhar mora biti dosljedan tim fundamentima kuhara, a to je kreativnost, tehnike, znanje, svoj osobni touch, ili koliko mora biti orijentiran biznisu. Ili da li uopće to može biti jedno i drugo. Marko, ajmo s tobom onda krenuti. Ti si znači u biznisu koji je sam po sebi skučen, onako vrlo malo prostora. Ne znam koliko se tu može planirati, da li danas je dobro vrijeme pa imam brdo ljudi, da sutra nemam i tako dalje. Moram imati dovoljno za sve, ako nemam loš sam, jel tako? A i na kraju krajeva imam poprilično visoke troškove svega. Jel je to su pozicije koje su podliježnje i selidbama. Sad taj meni reci koliko smart chef može biti smart u takvom okruženju? Pa da, evo ja sam sad već 8 godina u nekakvoj poziciji zapravo da kroz vlastitu firmu razvijam tu street food priču. Mi smo zapravo firma koja se specijalizirala za rad na velikim street food eventima, bilo glazbenim festivalima, bilo food festivalima. Tako da zapravo jedno od ključnih pitanja je upravo ovo što si rekao, a to je naći balans između kreativnosti i između nekakvih troškova i između zahtjeva tržišta. U tom smislu je balans je sve teže naći. Zašto? Zato što s jedne strane inflacija, odnosno cijene namirnica, isto tako i cijena radne snage. Evo, jučer sam baš imao razgovor s jednim kolegom i evo, samo zbog razgovora, znači, zaključili smo da su naše cijene na street food festivalima za nekakve radne artikle tipa neki radni burger i to u odnosu na prije 3-4 godine poraslo je za nekakvih 30%, dok nam je cijena radne snage u međuvremenu porasla za negdje između 100 i 150%. Znači, cijena radne snage se gotovo udvostručila,
a mi ne možemo dići cijene više od tih 30-40% zato jer jednostavno tržište to ne podržava. Što znači da mi moramo naći načine kako da dođemo do neke situacije da budemo efikasniji i da kroz samu efikasnost možemo smanjiti cijenu radne snage. Što to točno znači? To znači da nekakve repetativne radnje, kad se razgovaramo o street foodu, zapravo se razgovaramo o tome da mi vrlo često radimo jako veliki broj porcija u kratkom vremenu. Da. Što znači da nekakvih stvari moramo pripremati u čim kraće vrijeme jako puno. Što znači da ako je cijena radne snage visoka, onda je nama jako teško trošiti, da se tak izrazim, ljude na određene radnje jer nas to u krajnjoj liniji i puno košta. Što znači da definitivno moramo se koristiti određenim tehnikama, da li kroz apsolutno i tehniku koja je isto tu jako bitna da nam pomogne, ali isto tako i kroz neke stvari koje nam neko drugi odradi. Evo sad konkretno ovo je tema sa Metrom i sa Smart Chefom, da bi zapravo dobili neke stvari, ajmo reći, bar djelomično pripremljene, kako bi jednostavno smanjili broj radnih sati u pripremanju određenih stvari. Ja ti mogu reći iz moje perspektive kao potrošača street fooda, kad su neka događanja, šta mi se ne sviđa, dođeš tamo i kad je nešto dobro ili su redovi ili bilo šta nevezano, naručiš i moraš čekati pola sata. Što meni nije dobro kad je neka dobra. Evo recimo, šta radiš da to spriječiš? Je li kvalitetan proizvod, evo kao ove pohane bukovače koje su by the way top, ja kad dođem tamo ne želim čekati pola sata, onda ću ići u restoran. Da, pa gledajte, u pravilu jako je teško. Zašto? Zato što ako je neki proizvod stvarno na nekom festivalu, kak da velim, ako se uhvatio, ako se ulovio i ako ga ljudi traže i ako se formiraju nekakvi redovi ispred tih famoznih kućica, trailera, čega već, tu hranu na kraju krajeva ipak treba proizvesti. Znači, mi smo ograničeni nekakvim tehničkim postupcima, neke se ipak mora termički obraditi, da li spržiti, da li ispeći, da li izroštiljati, treba dodati stvari gore. Tu mi možemo raditi na sustavu, možemo raditi na obučavanju ljudi, ali opet s druge strane tržište nam je toliko propulzivno, pogotovo u street foodu, da mi, jako je teško sad trenirati nekog, kak da velim, da je nekog od tebe 5 godina pa da postane znaš, baš mašina. Užim ja to, ali opet ja kažem, znaš kako i nas drilaju u korporacijama, situacija je trenutno takva, moramo biti bolji. Znači, moramo biti bolji. Ali ajde, ovo sad pripremu, to će biti druga tema. Sad, Matija, da tebe pitam, ti si sad iz jednog drugog ekstrema, to je fine dining, gdje kažu da je šmek broj 1. Sad, koliko ti imaš pametnog u sebi, to jest na vrijeme se organizirat, te sve ljude poredat tamo i kad ti dođu da onda na kraju nešto i zaradiš. Koliko je u tvom segmentu udio tog smarta zastupljen u odnosu na fine dining, to jest kreativnost, kulinarske izričaje i ostale stvari? Pa mislim zapravo da je dosta zastupljen iz razloga jer fine dining je užasno organiziran zapravo. I tu postoji, naravno, od restorana do restorana. Svaki restoran ima svoj set pravila i svoj set, ne znam, ovo se reže ovako, ovo se radi ovako, ovo se radi onak. I toga se zapravo svi, mrtvo drže. Brigada. Brigada, da. Tako da to je dosta posloženo sve u svemu. Ali opet, naravno da i u fine diningu recimo imamo stvari koje bi htjeli imati, ajmo reći, napravljene za nas unaprijed, da nam bude jednostavnije. U smislu, i u Londonu dok sam radila u restoranu sa 2 Michelinove zvjezdice, nama je riba zapravo dolazila filetirana. Aha. Već filetirana nam je dolazila. Češnjak nam je dolazil čisti, očišćeni, na primjer. I to su neki zadaci koji ti zapravo doneseju... Kruh predpečen. Kruh, na primjer, isto od pekare, pečen do 90%. To će nam spektakularan kruh. Kvalitete.
Tako da, naravno, na toj kvaliteti se radilo To jako si rekao dugo u da dođe. Dublinu, a tu u Hrvatskoj? Tu u Hrvatskoj isto, ako imam takve nekve stvari, budu mi pomogle. Na primjer, ako ja moram napraviti roasted garlic oil od, 2 kile češnjaka koje su mi u receptu, sam si zamislite koliko dugo bi trebalo da kuhar čisti 2 kile češnjaka očišćenoga, da ga čisti, ne znam koliko ali bi to vremena da te pitam, i da li- novaca oduzelo. Da li tebe pitaju za otpise, šrinkić, za zaradu Je, naravno da me pitaju. primarno Naravno. ili ti je primarno zadovoljiti experience kupca kad dođe? Ne, meni je primarno Gosta, zadovoljiti experience kupca, ali naravno moram razmišljati i o ovim stvarima, ali to mi nije tako veliki problem zato jer jednostavno vidim koliko imam dok radim meni, dok radim testove, vidim koliko imam otpada i sve to uračunam u cijenu na kraju. Ali ono što je meni bitno je bitno da ako negdje mogu skratiti vreme pripreme, to mi je ekstremno bitno, onda to i radim. Jer ako meni dođe očišćeni češnjak, na primjer, sad sam se primio češnjaka, očišćeni češnjak. Mislim, to je ili super cijeli, primjer, jel? Tu je razlika možda 1% u kvaliteti. Ako. To je isto upitno ako je 1%. Ali realno to ne utječe na kvalitetu proizvoda, na primjer. A ja sam uštedil možda 3 sata vremena u Ali utječe procesnoj na kuhinji. ruc. Da. Tako da to je meni ono što je meni jako bitno. A pogotovo, recimo... Ne, ali zašto te pitam, fine dining, znaš, svi imaju percepciju, sve se isključivo mise en place, priprema se radi od raw materijala, namirnice, sirovine, ručno latice, skidam, ali u principu ne mora nužno biti tako. Ne mora nužno biti ako Kvaliteta kvalitetu namirnice zadovoljava. mora biti. Tako je. Ako kvaliteta onoga kaj je pre-made zadovoljava, onda ne mora biti. Ne mora biti. Zake bi, na primjer, zbog čega bi meni kuhar filetirao ribu, osim ako nije na početku karijere, pa se mora učiti i tako dalje, ali zake bi on filetirao ribu ako mi može doći identično friška, ali već da je riba filetirana u proizvodnji negdje otkud, na primjer, dobivam ribu. Zbog čega? Ja ne vidim razliku. Duje, ti sad slušaš ovo i slušao si. Mi u Metrou razvijamo taj koncept. Zašto? Jer anticipiramo tržište i znamo da je to neminovno. Znači učinkovitost, ne ugrožavajući kvalitetu. I skidanje dogmi, to jest percepcije da nešto što nije sirovo, da nije kvalitetno. Znači originalna namirnica. Šta je po tebi koncept Smart Chefa? Pa u principu... Kako mi možemo to definirati? Pa da, u principu ja jako fora ovo što sam sad poslušao Marka i Matiju što su rekli, jer proizvodi o kojima mi pričamo, tipa češnjak, taj oguljeni, ali ima ih nebrojno, baš ima jako puno artikala, često se gleda da, to je malo skuplje, ali ja ću platiti radi ovog. Međutim, rijetko ko baš ide u kalkulaciju da izračuna što je to baš u novcu, koliko mi tu zapravo štedimo. Ono što smo napravili sada trenutno za 70-ak proizvoda, ali to razvijamo i napravit ćemo jer je koncept jako dobar pa ćemo proširiti i dalje, da objasnimo tu komunikaciju na način da mi napravimo tu kalkulaciju i približimo šefovima. To jest, konkretno smo uzeli prosječnu cijenu, to jest plaću, bruto plaću prosječnog kuhara u Hrvatskoj, ne uzimajući top ni bottom, nego nekakav prosjek. Kuhara, linijski kuhar. Došli smo do nekog zaključka da njegova minuta, nismo išli ovo što kažeš uštedit ću 3 sata, išli na minutu, zato što neke stvari tipa za oguliti, ne znam, što smo avokado radili neki dan, za kilo avokada treba ti 7 minuta, 10 minuta i onda gledamo minutu. Znači ta minuta košta x novaca i trošak energenata prosječni, to jest ako neke stvari su predpečene, predkuhane ili nešto u tom smislu, uzeli smo konvekcijske pečnice, friteze i slično, utrošak energije i prosječno po minuti. Ono što smo onda gledali je nekakav ekvivalent. Uzmemo proizvod tipa češnjak neoguljeni, običan, uzmemo kalo, koje često zaboravljamo u cijeloj toj priči, gdje on ima nekakvih 15% otpada nakon što se očisti, znači cijena koštanja je u startu 15% uvećana, uzmemo nekakvo to vrijeme, uzmemo cijenu koštanja po minuti i dobijemo konačan nekakav rezultat. S time da taj konačan rezultat, ja bih rekao, super je i tada, jer vidjet ćete kad pogledate malo katalog gdje smo došli do nekakvih zaključaka da konkretno
kad si češnjak gledao, znači češnjak sjeckan na kockice je 76% jeftiniji ako ga uzmeš predsjeckanog. Kroz ovakav tip kalkulacije. To mi je ostalo onako u glavi, ali ima jako puno tih proizvoda. Ono što u kalkulaciji nije, a mislim da je isto tako jako bitno, je i produženi shelf life. Jer to je ono što u ugostiteljstvu isto jako bitno, je otpisi se događaju kod svježih namirnica zbog bacanja naprosto. I onda imamo tipa mango sjeckani na kockice. Nemaš otpisa, nemaš ničeg, nema košpice, nema kože, nema rada. On je već nasjeckan za nekakvu temu smoothie barova ili poke bowlova ili nešto ovako. On je savršen, on je smrznut, ima shelf life jako dug i nema bacanja. Tako da je i to još jedan vid uštede koji Smart Chef radi. Znači, dok gledamo fine dining, na primjer, tu ima stvari koje, recimo, na primjer, mogu biti prihvatljive, neke ne mogu biti prihvatljive, kaj se tiče prije napravljenoga. Na primjer, sad smo kod češnjaka, očišćeni češnjak da, rezani češnjak unaprijed, na primjer, ne. Ajmo reći u fine diningu. Zašto? Tu ima razlike. Tu ima razlike u okusu, to moramo reći. Fermentacija. Ali, na primjer, rezani češnjak u nekom hotelskom sustavu i bifeu i ne znam čemu, ne bude smanjilo nešto kvalitetu. A zamislite si samo hotel koji mora, na primjer, nahraniti svaku večer 900 gostiju, svaki doručak 900 gostiju ili 500, 600, 700. Ko bude sjeckao sva češnjak? Ne? Recimo u takvim sustavima to nema problema, ali fine dining je ovak jednak neke specifičnoga. Tu ima neke druge stvari koje mogu biti pre-made. Tako da mislim da je to recimo jako velika pomoć, pošto sam često u susretu i dodiru sa hotelskim kuhinjama, to njima recimo ekstremno olakšava život. A dobro, u fine diningu evo sad oslobodiš ljude oko pripreme toga guljenja, sjeckanja. Šta se onda radi s tim vremenom kod tih ljudi? Ili se otpuste ljudi ili... Pa to sve ovisi od iz dana u dan. To ovisi koliko ima gostiju, to ovisi koliko ima pripreme. U fine diningu se znači priprema radi zapravo svaki dan svježa, neke stvari svaka 2 dana i tako dalje. Tako da ponekad ako ti zarolaš pripremu pa imaš više vremena, onda naravno daš čovjeku da si uzme malo više slobodnog vremena, da dođe na posao 2 sata kasnije ili ode s posla 2 sata ranije. To sve naravno ovisi o servisu, ali ne, recimo ja osobno, ako ja sam uštedel sa određenim postupcima nekome 2 sata vremena, ako nema po kuhinji ništa previše pametno za raditi, ja bi rađe da on ostane doma, zato jer mi je to zadovoljstvo radnika. Onda već on bude puno više motiviran na poslu kad dođe. A neko drugi bude i onak se po putu sve u dobro organiziranoj kuhinji napravi i odradi. Ali ne budem bez veze držao neko. Da, koliko je, Marko, kod tebe to recimo važno, a to sad govorimo o uštedi vremena, jel? Pripreme da bi taj isti čovjek ne mora, znači, sjeckati i rezati to, šta je onda tebi važnije tu, recimo, šta onda on može raditi? Jel na kraju da ne ispadne to, gle, sad imamo sve gotovo, sad smo baš fakat convenient, stavi, sprži, daj i aj bok. Nije tako. Ne. Ja govorim o optimizaciji procesa. Ne može biti tako. Ovo što Duje priča je meni jako interesantno, s obzirom da se ja bavim i sa tim biznis aspektom, jer je firma moja i privatna i to je nešto što u ekonomiji zapravo zovemo RUC ili real unit cost. I tu često je problem kod pojedinih ugostitelja da zapravo to ne gledaju na taj način, a stvarno je činjenica da ako imaš neki proizvod kojega misliš prodavati, pogotovo ako je to proizvod koji će se prodavati u velikim količinama, ti moraš ukalkulirati apsolutno sve ove aspekte da bi dobio upravo to realnu cijenu tvog proizvoda. Znači, burger ne košta samo koliko koštaju namirnice, nego košta i koliko je cijena rada i koliko su energenti. Ono što nama situacija Smart Chefa omogućava apsolutno je da povećamo produktivnost u smislu da sa manje ljudi možemo napraviti veći obujam posla i sad neko će reći ok, to znači da će ljudi imati manje posla, ali činjenica je da mi imamo manjak ljudi.
mi imamo premalo ljudi na tržištu. Znači, mi smo primorani na taj način razmišljati htjeli ili ne htjeli. Znači, mi to ne radimo zato da bi samo smanjili troškove, nego da bi sebi olakšali život u smislu pronalaska ljudi kojih realno nema. Što znači da ako ja mogu sebi čovjeka optimizirati, da mi pripremu za jedan festivalski dan može napraviti 2 umjesto 3 ljudi, znači To je sljedeće moje bilo. HR ima manje posla, smo naravno smanjili troškove, mogu ove ljude koji rade platiti više. Znači oni automatski zarađuju više jer su učinkovitiji. Znači meni nije cilj tog jednog čovjeka kojeg sam zašparao ostaviti te novce kod sebe. Meni je ovo, kak Matija veli, u životu postoje, kako vele Amerikanci, two commodities. U svemu. Novac i vrijeme. Sve drugo je whatever. Znači čovjeku može dati ili vrijeme ili novac da nešto radi. Znači ja ću onda novce koje sam zašparao na taj način, evo svakom 200-300 eura više, oni sretni, ja zadovoljan. Samim time ja mogu već povećanom produktivnošću, ja opet sad mogu razmišljati, aha, tu nam se malo lufta pokazalo, ona ideja koju sam imao, koja mi se činila neostvariva jer je prekomplicirano, ajmo sad to implementirati jer imamo vremena. Jer mi smo često ograničeni u kreativnosti sa vremenom. Da. Sa vremenom, sa resursima. Znači, mi moramo kad kreiramo jela, bar ja u street foodu, najlakše je napraviti burger sa 10 sastojaka, napucan do boli i sad ajmo mi to raditi. Ali to treba neko napraviti u pripremi i u krajnjoj liniji to treba neko izvesti na toj kućici i to treba izaći u nekom pristojnom vremenu da čovjek može to konzumirati. Tako da povećanje produktivnosti smanjuje troškove, više novaca nam ostaje za ljude i apsolutno možemo biti kreativniji. Ja sam ti bio jučer i prekjučer u Splitu i razgovarao sam sa ravnateljem regionalnog centra za razvoj ugostiteljstva turizma, regionalnog centra kompetencije. I kaže da sad u kurikulima i općenito u cijelim edukacijama sve više na taj convenience, to jest na pripremljeno, pred šta god. I čak se pojavljuju sada ugostitelji koji se žele specijalizirati da rade pripremu za restorane. Da. Tipa, napravi mi temeljac, ali po mojoj recepturi takav. I on njemu opskrbljuje svaki dan. Ja osobno koristim jednu takvu firmu za svoj najveći projekat u Tisnom, gdje smo mi znači došli do vrlo jednostavne to je ono tailor-made. Ne, znači Ajmo reći apsolutno. stvari. Mi recimo radimo projekat gdje hranimo veliku količinu ljudi, Englezi vole humus, trošimo 10 kila humusa dnevno. Ali je priprema Sad, za njega. kad ti vrtiš tih 10 kila humusa, namočit slanutak, skuhat slanutak, to se radi dan prije, da li si ti dosta namočao? Znači, može se dogoditi da je taj dan eksplozija, ako nemaš. Da. Ti, znači, ako imaš slanutak u 3 evo i ostaneš bez njega, ti ta 3 evo sad više ne prodaješ, ne? Znači, doslovno jedna takva firma se pojavila, ja sam s čovjekom razgovarao, dao sam mu svoju recepturu, on je napravio, on je to pripremio, rekao sam mu u postocima ovo povećaj toliko posto, ovo, ja onda njemu šaljem narudžbe i meni to dolazi gotovo. Evo, tu ćemo sad mi to razvijamo. To smo recimo mi radili s temeljcima, isto tak, prema našoj recepturi, točno je bilo, ako ti daš od koji proizvod da koristi u tome, Po kakvom na primjer, receptu? koje kosti, sve, apsolutno koji proizvod i točno to kao on veli, u postotku usuglasiš recept. Nama su isto u Londonu dolazili temeljci, ne žuovi, nego goveđi temeljci i tako dalje. Ko bude kuhal kota od 150 litara, bla, bla, bla. Tako, ili Nema recimo šanse. slow cooking trga. Naravno. I plus, ako neko to radi, ima velike kotle koji su na ovaj pritisak, kako se zove? Da, pressure cooker. Pressure cookeri. Ti ne možeš dobiti u običnom loncu takvu kvalitetu, realno. I ako ti usuglasiš točno dok je veli po postotku i tako dalje. To mi je drago da razbijamo te fame, dogme, sve mora biti homemade ovdje, sve nije. Sad kad smo to rekli, Duje, dajte mi reci točno koje su to kategorije smart asortimana, to jest kategorije namirnica koje ulaze u te definicije. Ne može biti sve smart. Nije sve smart.
Tjestenina nije smart. Pa je, jer mislim, Tjestenina. Sad, šta je smart? Da, mi kad smo o tome razmišljali, onda je baš to bilo glavno pitanje, što je dovoljno pametno, jer bilo je pitanje, je li maslinovo ulje smart? Ja sam Dalmatinac, većina ljudi doli radi svoje maslinovo ulje, da li je kupovno, ali na kraju smo došli do nekakvog zaključka, konsenzusa da zapravo stvari koje su društveno prihvatljive da se kupuju već kao pre-made, tipa tjestenina, što kaže Igor, tipa maslinovo ulje, ovako, to ne, to se svača zdravo za gotovo. Čevape, porcionirati. Da, većina se kupuje, ima nekih 5-6% restorana u Hrvatskoj koji rade baš svoje od ovo, ali to je zbilja mali dio, ili se čak koriste i ovakvi proizvodi, kao što ste vi rekli, specijalizirani da neko drugi proizvede mješavine i onda se donese. Tako da, kategorije su trenutno, znači, svježe rezano voće i povrće, isto tako i smrznuto meso koje je ili svježe ili termički obrađeno. To jest, zagrebački odrezak, pileći file u panko mrvicama, koji je svaki je 200 grama, napravljeni od hrvatske piletine, već porcioniran, svaki je isti od 200 grama. I prepečen ili prepržen taj ili šta nije prepečen, ali dobro, nebitno, ima i takvih, ok, sad je to konkretno taj artikl, ali imamo, na primjer, za sljedeću instancu gdje idemo dalje, gdje asortiman koji smo već ulistali su vidani, tipa teleća koljenica su vidana. Nema tu, kad se ona radi, osim ako ćemo sad stavljati neke majčine dušice unutra, inače njeni začini, sol u određenom postotku, ona se suvida koliko je, vadi se iz vrećice i samo se dovrši u pečnici. Mislim, kao baza. Ona je uvijek ista, uvijek je konstantna, uvijek je takva. Trgana govedina, svinjetina, pači batak, zabatak, konfitirani i ovakve nekakve stvari koje su ajmo reći, restoranski standard koji je u osnovi uvijek isti. I prisutan svuda. Ma da, ovo kad pričamo o krajnostima, dotakli smo se fine dininga, ali to je ipak nekakva krajnost, ali ako gledamo veliku većinu restorana, teleća koljenica je teleća koljenica. Evo, i meni ti super što je Marko rekao, niko to ne uzima u kalkulacije. Zašto? Zato što možda ne razmišljaju da uopće to postoji. Oguljeni krompir u vakuum vrećici, koji je shelf life, znači rok korištenja duži. Ti ga samo otvoriš, sad ili ga hoćeš kuhati, obrađivati kako god, ili čak već i predkuhan. Samo ga završiš. Kvalitetno je on isti. Ali zato kod nas još nije na tom nivou da takva učinkovitost bude dosta zastupljena, ali to ne postoji masom. Tako je, ovo što ne razumijete šta hoću reći. Da. Što se tiče tih mesa, konkretno što sam zadnje spomenuo, sad ćemo krenuti sa nekakvim edukacijama, to jest radit ćemo unutar naših gurmetro kuhinja, unutar metroa određene aktivacije da približimo ljudi, da probaju to, jer teško je. Zbilja, kad znate i vi kako izgleda vrećica suvidanog mesa kad izgleda loše. I sad to tako stoji na polici, ali kad se zapravo proba taj artikl, on opravdava svoju vrijednost. Nema tu... Da, nema sad kad smo došli do tih ušteda, Matija, kako se u toj vrhunskoj kuhinji općenito gleda ta neka cost-benefit analiza? Ne znam, kako mjerite tu računicu? Dobro pitanje. Zato jer se to unazad nekoliko godina kompletno pošemerilo. Zašto? Zato jer su troškovi jednostavno preveliki. A dobro, opet se treba pratiti. U fine diningu recimo ne možeš više računati, nema više onoga puta 3 puta 4 i ne znam koliko postotaka, zato jer je toliko sve otišlo gore da jednostavno više ne možeš ti tako, kao i oni na početku govorili, ne možeš više tako računati. Nema one famozne uvijek je puta 4 ili puta 3,5. Mislim, famozna fama ili šta god je da ugostitelji super zarađuju. Ne. Znači on dođe, bubne, ne kao fama da trgovci zaokružuju uvijek na gore, a ugostitelji zarađuju. Nažalost, to se nažalost, ta vremena su prošla. Pa evo, sam da se ubacim kratko, da li iko zna koliko je prosječna profitna marža u ugostiteljstvu? 6%. Znači, ako gledamo prosjek,
Ako sad ukucamo u Chat GPT bude nam izbacio da imate izuzetno uspješan ugostiteljski objekat ako vam je profitna marža 10 do 15%. Evo, sad vi meni recite, ugostitelji super zarađuju. Da. Krasno. Ljudi sjede, piju, jedu, 15 ljudi ih obslužuje, 10 inspekcija godišnje, non stop neke drame, MTU-ovi, ZAMP, non stop neko dolazi, neke plaćaš i na kraju godine ti zaradiš bez veze, velim, 10% od svega kaj je u tom lokalu potrošeno. A to je činjenica. Da. Ja sam sad rekao činjenicu. Ja se slažem apsolutno s tobom. Moramo svima dati do znanja. Trgovina, struktura zarade je apsolutno drugačija nego u ugostiteljstvu. Znači ti tu kupuješ proizvod gotov koji dalje distribuiraš. Da. Imaš određene troškove, to je logistika, to su ljudi koji pune police, koji prodaju, to su komore hladne, to su neki troškovi koji su poprilično jasni, transparentni i zarada je tu apsolutno, znači marža koja ti ostane je manja. U ugostiteljstvu ti kupiš jednu namirnicu, ali ti je kao takvu ne prodaješ. Moraš ju preraditi. Jer je ti i tako moraš dalje, preraditi. Naravno. A za to moraš imati kompetentne ljude koji to znaju. Naravno. Moraš imati ugodno, lijepo mjesto, toplo, da nije hladno, da ti ne znam šta nije i da ne čekaš dugo i da čovjek okolo tebe skakuta i govori da li ste zadovoljni. Znači to je neki luksuz, bi ja rekao. To jest, sad je to već osnovni životni standardi, ali to je, znači, ti troškovi koji su van same namirnice su puno veći nego u trgovini. Sigurno. Apsolutno. Ja znam koliki su, ali zato hoću isto tako dati da svima do znanja kažemo 10%, ja za 10% ne bi ni radio. Mislim, ti Na s primjer, hoću vam namirnicom... reći koliko se trudiš, koliko si pod stresom i koliko je to sve varijabilno, podložno nepredvidivim situacijama. Da je rizik ogroman. Da, ali točno to kad si rekao, ugostiteljstvo definitivno nije samo da ti gledaš koliko budeš zaradil, kako budeš ti napravil, kako bude ti food cost i tak dalje. Ti možeš biti kreativan, ti ako jesi kreativan, te bude food cost manji, bolja bude ti zarada na tome i tak dalje. Ali opet, s druge strane, ako ti nemaš lijepi dizajn menija, lijepi dizajn stolnjaka, tanjura, WC-a, ovoga, onoga, XY stvari, koliko stvari mirisa u restoranu, Dobre recenzije na Google. recenzije, to je parkinga, posljedica svega živoga, znači to sve i onda na kraju krajeva i do onih bizarnih stvari, kakvo je vrijeme vani, da li je praznik, da li su ljudi na skijanju, da li su sim, da li su tam, znači ugostiteljstvo je za propucat si glavu zapravo, koliko toga moraš, pa ne, pa to je činjenica. Moramo biti malo, Nema samo optimistični. loše. Ma naravno, Znači, ali... ugostiteljstvo su emocije, to je zadovoljstvo, sreća, Ali samo govorim koliko hrana. toga moraš razmišljati, a pogotovo, na primjer, u street foodu, kad je njegova primarna grana, dođe ti loše vreme. Nema, znam ja to. Festival koji traje 3 dana, kiša dođe. Pa naravno, sve bez moraš obzira što platiti. nema nikog. I mi imamo još Ti jedan... ovisiš o svemu ovisiš ti, a drugi zapravo ne. Ja sad pazi nas, a mi ovisimo o vama. Da. Ali mi budemo kupili od vas, a nama bude došlo loše vreme i onda bumo si palfija pekli Ali ja onda moram sljedećih 5 dana. anticipirati, znam da je loše vrijeme, gle, vi ćete uzeti. Ma ne, šta ću ja raditi. naravno. Ali... Isto, to je, ljudi, to je cijeli ekosustav, bi ja rekao, Naravno. svi, ako ne isto, približno važni. Da mi sad ne razumijemo potrebe, a to je sve je skuplje, vi morate zaraditi da bi bili održivi, da bi bili zdravi u smislu profita i da možete dalje investirati u biznis, mi moramo ovo raditi. Mi moramo naći načine kako ćete vi biti učinkoviti. Mislim, moramo podržavati jedne druge i tražiti solucije, to definitivno, a pogotovo isto tako, mislim ne smijemo zabraviti i na klimatske promjene koje jako utječu na ugostiteljstvo, jer dođe suša, nama je, 20% namirnica te godine puno skuplje, ili vina, ili znači moramo razmišljati o svemu tome, moramo komunicirati i razmišljati. To je zapravo simbioza, ne? Da. A dobro, ajmo se reflektirati na budućnost. Kako vidite budućnost? Da li će sve više tih namirnica morat biti zastupljeno?
mislim da je van Hrvatske već je puno više nego kod nas, ili ćemo se mi dalje držati tog kultura jedenja, ljudi vole da je domaće, da je to, da vidim šta radim, ili će se i to mijenjati kod nas. U street food biznisu, evo. Ja mislim da svaka gastronomija mora se razvijati i doživjeti nekakvu diverzifikaciju. Mi zaboravljamo da smo mi u tom smislu još uvijek jako mladi. I jednostavno bude diverzifikacija. Kak da velim, van velikih gradova bude se razvijala ova domaća priča, pa buš išao na izlet kad se ide na domaću priču. Mi u street foodu budemo sigurno morali koristiti smart rješenja, jer kod nas je i specifična situacija. Zašto? Dobar street food proizvod je masovni proizvod. Tebi je cilj da radiš festival i da tam prodaš, sad karikiram, 300-400 burgera. Ako razmišljamo o burgeru, konkretno, sjetimo se najjačeg brenda na svijetu. Kaj burgeru daje karakter? Karakter mu daje umak, karakter mu daje onaj neki twist. Ako ja mogu dobiti osnovnu namirnicu, evo recimo pričao sam sa duetom brisket. Ako meni neko može dati brisket koji je pre-made, i ako ja sad se ne moram baviti sa zahtjevnim procesom, kak da ja sad suvidam 200 kila brisketa, jer je to meni jako komplicirano, ko bu obradao to meso, ko ovo ono, i sad se ja fokusiram, to dobivam, sad je moj potpis, je umak, neki kondiment koji niko drugi nema, ajmo vidjeti koje je najbolje pecivo na tržištu, ajmo vidjeti koja je najbolja salatica za to. Ja mogu kroz druge segmente povećavati svoju kreativnost da bi na kraju dobio neke koje je stvarno ukusno i fora. A zaboravio si na još jednu diferencijaciju, a to je da onda ne moram ja čekat kod tebe pol sata. Možda, potencijalno kao i ovo. To je pitanje. Zato jer se opet to mora napraviti, a niko ne zaboravlja dok, na primjer, mislim kak ja s njim isto surađujem na street food festivalima, isto znam imati kućicu i ne znam kada mi znaju ljudi doći, pa čekali smo pol sata, 45 minuta. Znači, velim, ok, dobro, uopće se neću opravdavati, zakaj? Zato jer se jako često se dogodi na street food festivalima, pogotovo, imate ta 2 sata dok svi hoćeju doći i jesti i jednostavno dođe na 14 kućica, na primjer, 10-14 kućica dođe 5000 ljudi dođe. I to jednostavno, i ti da imaš neke kad izbacuješ minutu van, ne možeš dok dođe ta zasićenost ljudi, ne može se. Ne mislim ja da ću ja dobiti odmah, nego da sam pol sata, to jest 30 minuta, da ću ja sljedeće godine čekat 20 minuta. Na tim stvari se može. Tu ja volim jako komunicirati uvijek kad imam prilike da postoji velika razlika između street fooda i fast fooda. Fast food je neko nasljeđe koje mi imamo iz nekih davnih vremena, nekih autobusnih kolodvora, smrznutih onih pik burgera i ne znam kaj sve. To je fast food. Mi se ne bavimo sa fast foodom, mi se bavimo sa street foodom. Street food je zapravo vrlo često elaborirana hrana. Evo, ja bih vam dao primjer. Ja kad sam došao raditi u Prasac kod Dina Gavanja, koji je bio moj prvi profesionalni posao, Dino je išao 2 tjedna na godišnji. I ostao mi je meni da radim 2 tjedna samostalno. Znate kaj mi je stalo na meni? Burger. Da. Ja sam mislio da me pomalo uvažava, ajmo reći. Ne, frajer je napravio burger sa 8 elemenata gdje se radi sve od nule, uključujući i kečap. Di sam peciva morao peći sam od nule. Di sam morao raditi fondue od sira sam. Di sam morao karamelizirati luk sam. To mi sad razumijem, ako čekam. Ja onak, znaš, to pogledam, meni misli, kaj ti mene, rekao, kaj sad sam došao tu. I onda kad sam krenuo s tim starima, znaš kaj, frajer me slomio skoro. Znači, ja sam jedva preživio. I onda za 10% marže. Rekao, kaj si ti, pečena paprika, pa to, pa iskuhavat, pa reducirat, pa kaj je ovo, ne? Znači, velike razlike između street fooda i fast fooda, mi da bi izbacivali hranu. Ok, ali konceptualno, ja bih rekao, to je naša povijest i to je dobro. Mi smo se razvili puno.
Je, ma ne, I nama, strašno. ne samo, ja gledam uvijek pozitivno to što nismo savršeni, a to je da imamo prostora za rast, kako bi rekao. Apsolutno. A šta u fine diningu, ti Matija misliš da će biti tog više, manje ili isto, ali ono iskreno, taj convenient, smart, da se integrira više biznis i u taj veliki segment. Ja ti mogu reći moje iskustvo kod Abiza i Streetxo-a, gdje sam vidio ovako suptilno. To je Streetxo. To je Streetxo. Ok, ali opet ima neki imidž da je to jako, jako integrirano. Je. U njegov biznis. Ali dobro, Španjolska je dosta posebna. A zašto, ok, da li to loše, dobro, šta je to? Pa ovak, znači ako to nužno nije loše. Ja mislim da bude fine dining i dalje oni restorani koji su vodeći zadržali se na, ajmo reći, pristupu da sve rade od nule, više manje, ali tu ne govorim, naravno tu ima nekih stvari koje mogu doći. Dobro, nećemo fine dining, ali onako viši nivo gastronomije, možemo reći. Pa prilagođaval bude se, zato jer ima sve, ono kad smo spominjali, ima sve manje radnika, ima sve manje radnika koji su zapravo fanatici prema hrani, možeš imati fanatika šefa kuhinje, ali više nemaš ona 3-4 još fanatika koji su linijski kuhari, nego jednostavno su tu da odrade posao. Ne znači da budu odradili loš posao, ali samim time ne budu se primili nečega od nule i s ponosom to radili od nule i zato bude se ta cijela scena isto i viša morala prilagođavati tržištu. A da li tu jednostavno ima bude- utjecaj i klimatski? Ovo si rekao, potencijalno nedostatak nečeg u neko doba godine. Pa da se to smrze, konzervira, šta god. Pa bude. Da li bude, je to? Bude, definitivno bude. Ali gledajte, mi u cijeloj ovoj priči smo zapravo zaboravljamo jedan aspekt koji je abnormalno bitan. A to je što tržište traži. Ovaj primjer Španjolske je meni super. Znači ti ideš u Španjolsku, ideš u San Sebastian, ideš u tapas bar i ti znaš postoje nekih 5 tapasa koje moraš probati. Ako je tam neko odgovorio na način da ti tapas barovi koriste, karikiram, nekakve crvene kozice smrznute, pa ih oni tam naprave na svoj način, u ulju s češnjakom, ovo ono. I ako je tržište s tim zadovoljno, sad govorimo o tih 98% tržišta koje nije fine dining, koje nije ono homemade OPG, nego govorimo o masi. Ako je tržište zadovoljno s tim i ako je tebi tu posao zdrav, pa onda znači da je to dobro. Da. Da. Znači, mi često zaboravljamo i mi kuhari se jako često izgubimo u tome. Gdje zapravo shvatimo da zadovoljavamo sebe, a ne tržište. Da, dobro, Jer sad si ti tržište mene je- isto To je velika inspirirao, razlika, uvijek da. se vraćam na ono što ja mislim da je stvarno najvažnije, a to je dati gostu vrijednost za novac. To apsolutno. Naravno, To je naravno. fine dining, Ne. vrijednost za novac. Vrijednost za novac, street to je food. temelj Temelj. ugostiteljstva u Temelj. budućnosti. I to je kozice Ko što si više rekao. ne bude imao vrijednost za novac u ova luda vremena gdje je sve skupo, Da. znači nije problem, to ono kad ja uvek govorim i kad mi uvek raspravljamo, nije problem ako neke košta 13 eura, a ne 10 eura. Tržište A uvijek trebao ima, bi- jel? Ljudi Ima koji se- tržišta, ali ako to za 13 eura, kad je skuplje od onoga drugoga, ali ako je to vrijednost za novac, To je to. to bude se prodavalo, to bude imalo Znači, veliku svoju publiku. Ja uvijek pričam istu priču. Kad me pitaju za cijene, jer to je uvijek, di god imamo temu i o street foodu, uvijek je tema cijena. Ja uvijek velim jednu stvar. Ja kad izračunam svoj food cost, odnosno znam koja mi je izlazna cijena, znači ono što radi kuhar koji ima odgovornost prema tržištu i prema sebi, on taj budžet za food cost koji ima iskoristi da da maksimalnu kvalitetu. Problem su oni ugostitelji koji se tapiraju istu cijenu ko ti, a daju Ali minimalnu puno manje. kvalitetu. A to je Ali to je mogu reći da problem. takvi nisu održivi. Jel? To je- za to je sve sve manje. zajedno, I to se sve pokazuje Toga je sve više i više. A to je i poruka to za se sve. vidi, Znači, Mislim- držite se toga dugoročno, sigurno nećete... Apsolutno. I to se Vrijedno za apsolutno vidi novac. unazad godinu, dvije se to apsolutno vidi koliko restorana se otvara pa zatvara, a koji restorani opstaju. Da. A to je taj Mislim, pokazatelj. ja to Primjer vidim ovoga iz festivala u festival. ti uvijek imaš i primjer sa sendvičom od crne slavonske svinje, Apsolutno. koji je najskuplji na njegovom meniju, najprodavaniji. a najprodavaniji. Samim Zašto time, ako on daješ daje kvalitetu vrijednost za i- novac, Naravno. znači, Jer ljudi u današnje vrijeme, rekao si i sam na početku, živi se sve brže,
ali ajmo biti iskreni, živi se iz godine u godinu i sve malo pomalo i bolje. I ljudi su zainteresirani, a oni ako vide artikl koji je nešto skuplji, ali da je to fora, Priuštili oni budu si ga. to platili. Da. E sad, ako njih to oduševi, onda nemaš nikakav problem. Ako ih razočara, Ne budu ti neće pristupili onda, više nikada. onda drugi dan festivala više nema nikog na kućici. Ne. Jer taj word to mouth se širi brzinom munje. Znači mi to na festivalima vidimo. Ko radi iskreno i ko daje kvalitetu za novac, taj radi. Taj radi. I to je to. A mi možemo iskoristiti, velim, određene segmente, pogotovo u street foodu se stvarno može, jer mi ne moramo biti do te mjere ko fine diningu fokusirani da je to stvarno sve od nule napravljeno. Dati kroz svoju kreativnost i znanje, taj neki dodatni touch, ljudi to prepoznaju. Ja bih rekao da je ovo jako važna tema i ovo danas što smo pričali da ne mislimo svi da je samo street food fine dining. Ne, to je za sve vrste ugostiteljskih objekata koji poslužuju hranu, čak ne nužno i hranu. Kokteli mogu već biti djelomično gotovi. Tako da ja mislim da je to izuzetno važno. A Duje, sad ti meni reci naši planovi, to jest metro planovi za Smart Chef. Naša odgovornost je dati opcije ugostiteljima. Jel? Sirova namirnica, kvalitetna, to je uopće ne komentiramo, to je must, to mora biti, ali alternative tome pod istom kvalitetom. Koja je budućnost Smart Chefa u metrou u smislu ponude koju ćemo dati? Pa evo, najprije da napravim samo jedan brzinski osvrt na ovo prije kad smo pričali o budućnosti, a i ovo je zapravo pitanje o budućnosti. Sjećate se kad smo bili djeca, onda u školi su nam govorili kao je nešto računaš matematiku, kao piši postupak, nećeš uvijek imati digitron kraj sebe. A vidi ga sad u džepu, svak ga ima i sve jako lako izračunamo. Znači, svijet napreduje, rješenja napreduju. Ne radi se više o predgotovim ovim burgerima što si ti prije spomenuo, koji su bili upitne kvalitete i graničili sa mesnim doručkom i slično. Znači, sad se gleda nekakva kvaliteta da i konačni kupac bude zadovoljan sa tim proizvodom, jer onda i proizvođač je zadovoljan da će se to na kraju krajeva i prodavati. Tako da, smart proizvodi bez nekakve štednje na kvaliteti, to je sigurno jedan od smjerova u koji će metro ići, jer to je nešto što tržište traži. To tržište traži, čak i ako tržište ne traži, još ni ne zna da traži. Jer to što smo i prije govorili, na našem tržištu možda potrošači još nisu ni svjesni da nekakva rješenja koja su jednako vrijedna postoje. Tako da tržište to traži, ali ni ne zna da traži, pa na nama je da to ponudimo, da damo najbolje od sebe, istestiramo sve, napravimo kvalitetna istraživanja, ponudimo ljudima i to je to. I pratimo tržište. Znači, živimo jedni od drugih, mi bez njih ne možemo, oni bez nas isto. Tako da stvar je jedne sinergije i svima će biti bolje ako otvoreno komuniciramo i razvijemo cijelu ponudu zajedno. Ja volim isto za kraj reći, ja volim razbijati one mitove. Bio neka za djecu, razbijač mitova. Idemo razbiti mitove, znači opet, nemojte per se uzima zdravo za gotovo ako nešto nije kao namirnica da nije dobro. Znači, može biti dobro, ali puno radimo na toj optimizaciji i učinkovitosti. I sad za kraj bih rekao da li smo mi smart ili šefovi, ja mogu reći da smo točno toliko pametni koliko treba da ne ugrozimo onu svoju šefovsku stranu u sebi. Točno toliko pametni da budemo šefovi. To je to. Evo, hvala vam ljudi i pozdrav svima do sljedećeg Open Stage-a. Hvala puno. Hvala. Dobro.